Mfana lomncane ne voice lekhulu Master Bling Bubezi ku Quarantine Radio Show kaze ngihamba na DJ Mnyasa la the Mixing Buddha satokhuluma itinvo letinyende kakhulu Mixing Buddha khamba njani Sakata nje sisemakhaya sitindlweni yakho sefonini yakho size hi hala internet yakho siku YouTube sithi hi hala how are you doing this day and size stay positive don't panic kuyona iCovid-19 siyathi labanyendi bebano silabanye nje sebathukile labanye sebakhuluma itinto lethite letingase ngahle lithuse labanye kanzi kuyasithi into le right kakhulu kunyeni kakhulu futhi ma symptoms akhona nababala ukuthi uba nani ne fever kuyafana nje ne fever kakhulu nje kujuluka kuthemula kukhwehlela kuba bhlungu bani bemphimbo kufaka ekhathi nje ngasho nje ukuthi ngekho lo kakhulu futhi baxwayisa ukuthi sigeze kakhulu tandla ngaso sonke isikhathi kuze singato khona khambe selithela noma ngabe nguphi legciwane nangabe unaso sifonyo ufake sifonyo kuxwayiswa ke kakhulu ukuthi sihlale endlini njengoba siku lockdown Bling if uhlela enzaweni lengathi iwarm kancane noma mhlambe indzawo le warm iyasita lokuthi iCovid-19 ingabe sikuba lula usingena kodwa ke kwamele nawe uthi site uyabona mhlambe udle bopelepele uthole nje majinja uyabona I mean like majinja ijinja ungayenda kube litiya kube ginger soap or ginger anything lokho kutokhona kwenda lo mtimba wakho ahlala shisa ukuze nawe khona kusitakala ngaphandle nje kwalosu geza tandla kwamele uthi site phela nawe ukuthi ingakutholi kakhulu sinenhlanhla kakhulu because kuyashisa kakhulu ngalampumalanga so tinvo nje leti ncane yona ifuna utende geza tandla ufake sifonyo Quarantine Radio Show #lockdown the only community radio station that goes international bring you HD radio ekaslakho Elani nomuhle sina Agrinet nguzulu utabe nje asitshela ukuthi uthike mateka kanjani yena ngalesifo se-coronavirus COVID-19 sikubamba semsakatweni ka-CFM Master Bling na DJ Mnyasa we are doing an online podcast ku-2020 uthini babe ngalesifo se-COVID-19 babe lesifo lesi babe mina nje angisakholwa nokusivele sikhone babe Ikwenziwa yini ngithi ngiyabuka lana babe lana lento leyendekako ngabe lesifo sikhona cobo uhulumende ngabe lamasotsha wathumela uza-test abantu etindlini and something leto phephisa abantu hayi ukuthi abantu bafihlwe etindlini shows kunalogulako sekufune bafe bonke phela ngeke ukuthi mhlambe siyibuka ngalenye indlela uma mhlambe nawe ungayibuka ngalendlela ekutheni ukuthi ngoba lesibalo siyakhula ngawo onke malanga siyakhula so lokuthi sihlale etindlini bendelele ukuthi nathi sibe safe kwawena nawe uyaba safe mawuhlele endlini angathi kumba awuyiboni ngalendlela leyo yona bhuti uma sihlale etindlini kufanele ukuthi sibe safe wona mpo at least ngabe kuthiwa lamasotsha lawa nalamaphoyisa bahamba batesta abantu la etindlini ngoba na ufike eclinic njengeclinic lalamathulu lase A nalase B uma ufika ukuthi utotest icorona bakutshela ukuthi bakunika inamba lekufuna ukuthi uyifonele sitakala kwemphakathi lokho uyabona ukuthi lokho akusithi lutho instead inamba iyakhula the next move leto wendeka nalamathulu sidoba nebantu laba infected and kwaze kwaba na one inamba already seyicalile yakhula Alright Agri njengoba unel business lakho nje ugibelisa abantu wena ngabe uphephile uyasifaka yini sosifonyo unayo ina sanitizer njengoba nje kuxwayisiwe ukuthi labo lababhizi ngebantu kufuna babe nema sanitizer baphize futhi babe netifonyo wena njengomuntu lonel business lekushayela wena njani ngoba uhlangana nabantu abaningi mina njengomuntu lonel business nginayo yami sanitizer la ngisanitizer mina umbona nabanika mina imali ngisanitizer letamtanda sifonyo naso kunaso kuyigojela kancane nje sesiyigojela sicela ukuthi sisitshele nje ukuthi kulabo njengani len khona nje ukuthi nithi bhemabhemele lenithi bhemabhemela kona bakuvala ititolo anihlukubeteki emtimbeni na health wise nasemoyeni na ngani bathi ligwaya liko health manje sawukhala njani kusasakhona kulithola ngoba vele bathi phela bafuna lokuthi ungathi uphumele endlini uyofuna into le serious usho ligwayi alright kanti bekungeke phela uphume endlini uyothenga ligwayi kuphela na uthenga igross uthenga nale ligwayi uyayibona into le alright Agrinet uvakalisa livo lakho kumsakade ka-CFM 101.1 FM i-podcast thank you Agrinet kumsakade ka-CFM nguMaster Bling na DJ Mnyasa sibuka lona ukuthi ligciwane le-coronavirus lithikame kanjani amabhizinisi lamancane kanti-ke luvo lebantu bathini na-social media Master Bling and DJ Mnyasa on ekaslakho online podcast the only community radio station that goes international bring you HD radio ekaslakho ay kanzi ke sine samba ngco
DJ Mnyasa usasa grind mfethu mina ngisese right kakhulu se live la sikukhoma besilo bafethu silast okhuluma ngetinvo bantu lebatithembako ku social network labanye bantu bakhuluma tinvo letinyendi aba understand njengoba bengishilo ukuthi baphenika ba confused Mnyasa manje labanye bathi batukutshela ukuthi uNkulunkulu uyasiphanisha ngetinto lesitendile mhlawumbe lamhlabeni solo standela lamhlabeni labanye futhi bathi iChina cause baningi so bendela for depopulation bazama kwehlisa sibalo sebantu eChina but my question was behlisa njani sibalo eChina because lento lesi affect umhlaba wonke labanye futhi bathi lamanye ama company afuna kwenda imali ngokuthi sathengise tinvo letithite mhlambe noma uthengise njoba kunalesifo bani bathengise letifonyo yabona bathengise konke naloko ma sanitizer nje uyatrenda kakhulu Isaiah chapter 26 ilverse la ka20 ngani basilendo njengoba bathi I lockdown iqale emhla ka26 bese verse 20 shothi 2020 yabona so bathi 26:20 so uyatrenda kakhulu ukhuluma ukuthi abantu abahlala etindlini ngoba ienga yaNkulunkulu kudinga ukuthi ize yehla njengoba sakubala nje ukuthi religiously bana babelivela ukuthi yonke into inesizathu kufaka ekhathi nje ukuthi maybe ipunishment lebiyaNkulunkulu mara mina uluvo lami lithi nangabe iCoronavirus isenda ukuthi sibe dudane naNkulunkulu angicabanga ukuthi lokho ipunishment ngicabanga ukuthi test because kusonze eceleni nemdala ukuthi nemdala kusho nje kakhulu mara kuthinza kakhulu ngala kuma business vele siyalimala kakhulu njenge ma gigs ma weddings tinto letinyenti lethi ngenisela abantu imali atsangeni imali yabona njengathi sitoko lomkhakha we media bekasasho sinikho kwe first podcast ukuthi njengoba kupostpone ma gig vele se indlala ingenile labashuthako ma video good gathering uhulumende akafuna isigadari yabo baqala bathanda akafuna isihlangane no kona lirandi liyathikameteka kakhulu no sitawuphuma soke manje nginikede i-prank call kuyo yona i-podcast ya Master Bling and DJ Mnyasa quarantine sinjalo ke yebo ke hello unjani sikhona njani ngabe ngikhuluma noThobekile onukayo Thobekile akekho ngimma kwaThobekile uThobekile muphi lo banginike inamba bathi ngifonele uThobekile onukayo Thobekile uma kaThobekile muphi lo uvunika ngibani le namba nginike ngenye isangoma sithi ngithola uThobekile onukayo nakusengithobekile wemntwana lo mina ngima kwaThobekile mncane lo mntwana akanuke yena uThobekile lo wenzani uThobekile usafunda isikole shothi bathwa abantu sibonga umazibuko nje uThobekile asuyo nje wakamazibuko yena wakamadonsela wakamadonsela yebo okay akanuki yena wenzani yena ufundisa isikole wenzani uthishela wenzani uyafundisa ufunda isikole usafunda umntwana ukuphuwa okay kulungile mntana okay kulungile bye bye Prank call na DJ Mnyasa sikhabe sewayile ngifuna ungenzele ama drugs ngizwe umzimba wami ukhakhambela